Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, каталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн Жалал-Абад, Базар Кургун, Бешик, Жон айылынан тугандар мындай шоулдаган өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан азыркы илгертен бери легенда болуп келаткан Сургоен уруктан мындай жерди сатууга чыгып тугандар. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарий жаза кетебиз. Келдик эке. Altın bu taze Surgoyen. Aha. Tügü Kızılay'dan çıkan. Bu da kalasa yaş adam koluna çıktı. Zor lakçı kalman adam yürüyot olgan bolsa kan. Zora. Aka, ulaga salınmadı dediniz ha? Salınmadı. 100 yıl yürüdü жүрдü. 100 yıl yürüdü hizmet kılıp turganlar. Algamat Xuda kalasa bunlar ne yaş jarap жүрген. Aha. Ben aldım kan. Aldım. Anam ne? Boyu 1.67 metrede. Aha. 65 kez cevap bu kan. Aka, töydeyle çoğu gene. Az bu arık, bu yüzden geldi yakında, yüzden gelgen de aldı. Aha. Boyu adam alsa o da kalasa. Ama boyu yaman. Yaxşı atkılı alsa, yürüt olgan bolsa ula kalkan. Aha. Çoğ atta. Oha. Bu ürünge 1.65 metrede 67 çıkıyor kan. Al. Yaşı 3 yası. Bu da kalasa. Boş olgan. Maga çalsa şu kayaktan gelgen kanday belyakan tol dalda böyle. Al. Maşallah. Jengil eкен. Bakalım sen kişine bakmalap. Yürüt olsa. Aka jezilep karaganga takar. Joş bakkanга жаныбар. Maşallah bir çoğ at erkekçe bunday. Benim boyum 1.85 da. Nurbek men çok ölçөгөнбүз. Şu metrede koyganda 67 çıktı aka. Bir şey çıktı. Bakalım. Boşo. Жақсы. Акчасын дукам 270 bin azmaz kam var. Az görüp otasın bazarda da bir kırtaygan latların falança bolot go. Ооба. Ola kalsa bu liniyası taza linya Surgoyen. Ol. Pazarınız dersin aka putukol urungan yerleri jok aka, taza. Жебичи зор. Жебичи зор. Бол. Жеңил gördün mü kaçkan? Bakalasa. Жақшы жарат үйрөт алган болсо алтын. Алган адамга жақшы ат болуп берсин kan. Бол. 5-6 жүзүндө атыр. Ага. Ошо. Ошондо ака улак, ушун улак көрбөгөн ат экен да. Ошо чабыл эле. Апарып алган адам бисмилля деп биринчи салат экен да. Үйрөтүп алса кудай калса. Бол. Үйдө көп жүрдү, kan 3 жыл үйдө. Бол. Базарыңыз берсин ака, жакшы сатып алың. İşte bol gündür birege nasip olup turgan bolsa жаныбар барган жерине берекелүү жакшы аттардан болуп барсын жаныбар.